Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya kapipitar kanu mga wata? Mapipya kanu? Alhamdulillah. Saken Sinuralia A. Dikritan makapupuon sa Tamparan District Division Alanao del Sur 1. Imanto agawi na saken puman iguro iyo sa araling panlipunan 1. Sumpatan tanukman sumyanga susuwayo kumyanga iipos agawi aya paganayron na adun apakay sa kanakano. Ino katawan niyo sungaran o iskwilaan niyo agusuder pa iyan? Why? Alhamdulillah, mga kapasang mga wata. Yae, so dua kataw ang layo, amya katuuna. Pamakinagan, tanosiran. Kataya, so dedebietan, gurupaan o kambubulawasan, ihamdi agu si Asef. Si Hamdi na mapuro amaitem ikambuk apagti ikambubulawasan awata. Mapia awata kaberi adatan agumanan naguntaman manuwaswa. Si Asif mateng ka ikapuro maitem ikambuuk amalumakukurot matibuker ikambubulawasan awata. Lagit si Randang Ki Hamdi aberi adatan agumana naguntaman manuwaswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asif, mapipiya ka? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mapipiya ko din sa Hamdi. Alhamdulillah, mapipiya ako din Mambu Asif. Anda kay manto di mag-eskwela? Alhamdulillah, siya ko di mag-eskwela sa Tatayawan Elementary School. Saka, anda ka mang di mag-eskwela? Ana, mapianan. Siya ko di mag-eskwela sa Balt Madier Primary School. Iuway na, anda tampar gina na di nga di pag-eskwelan. Siya ya tampar sa Tatayawan Tamparan Lanao del Sur. Saka, anda nang tampar. Ana, mapia kakata na maranir kanubu. Si Imam Busa Madier Tamparan Lanao del Sur. Nama pia, way kamarani ka kami bu. Alhamdulillah, nasib. Sumong ako saya o. Way napagilay ka. Mian biu agitu akya pakambitiarai agitu dua layok. Si Hamdi agusi Asif. Why? Alhamdulillah, mga papasang mga kalalaga na mga wata. Aya imanto, apaganadan tano na sukatukawi ko kapakam bebetad o paganadan sa ilmo, gyuto su iskwilaan, agu su dedebietan gurupaan o kambubulawasan. Aya amala at tenudan tano, na kinanglan na katukawan ka so pisusunan amang bebetad si sa ginawang ka. Datar o ngaran agu derpa o iskwilaan ka. Kusar ka ang kaya mga impormasyon si ko kipikikilalaan ka ko ginawang ka. Aya ikadwa at tenudan tano, nasurupaan o kambubulawasan na mipikiilay niyan subuntal o sakataw. Supaman su dedebietan na suulawla o di na supaparangayan o sakataw. Mbida surupaan o kambubulawasan agu su dedebietan o taw. Langunaya na si itano ipanalamat ko Allah subhanahu wa ta'ala surupaan o buntal tano. Kataya sa panggalbakan tano. Isurat si ikuguris so benar ibarat o supakaysa na pure. Na isuratong paman na di benar ibarat o supakaysa na nabapure.
Kataya so paganay apakaysa. Bida-bida so mga tao. Antunay ni, benar o di benar? Benar! Kataya so ikadua apakaysa. Bida-bida so ula-ula agu adat o tao. Antunaw to, benar o di benar? Benar! Kataya so ikatlo apakaysa. Melagi-lagid sumata o tao. Antunaw to, benar o di benar? Di benar! Mia Antokiyo. Alhamdulillah, siya butiyo so paganadan tano imanto. Alhamdulillah, mga papas nga mga wata. Miya pasat tinukman so isa kung mga paganadan tano. Pangminta ko Allah, amala amya sa gubiyo aswa sa kya pamakinag niurakan. Insyaallah, makatutunan tanukman. Masalam!